Thank you, Khamsang. Taring ginyan do sega pepa dingyan lengi samalol kasi shi year. Taring ngansu beginner to intermediate English grammar course ki lopsin shipa de chadi year. Lopsin shipa de nanglo lang ngansu ki verb. Chatsi karim badi korla taya dosh che. Tingyon ki lopsin sum ngansu ki noun, pronoun, adjective. Di sum chen sawa dosh cha yore lengi tsuki dige siye chungmay parachina nge thanda iCard la link shagi playlist kaji. Al lengi tsuki nge ki title joshi dala nem parachina dina yigi mangbush li re dala description box sigre rwa description box ne ya nyen tung su ki link shashagi dige jisiru nang len shue. Ta kisi lengi tsu ngansu chanung tol tema thangbo pecho do chayi duna Khamsang nge mingla ki zum siye ngansu dunda takwa pyoge toni inji jang ki nyen tung sum dangi yore lengi su pyoge shingyo batang pyoge toni inji jang deyo pa ina inji ngansu chanung tola subscribe naro na nyen tung le ki tuzu disa dawa putpo pempa chido chizo nga da chege tola ngansu chanung tol li yore laso ta tarengi lop sengbo zuyi laso linge ta thangbo ngansu ki verb setu sambu dingya langi ki lengi chola ngoto na shupane shi pyoge na anta wara jina chatsik le de chege dwara yimpini yini ya inji nang lo verb le di chatsik action word lega chege chik chik puchi tungyo re la na inji nang lo la di chage yo mare rwa English na anta wara jina de jiksina a word or a group of words chik imbainere phrase to chokpa chimbainere diki khari tungyo la wara jina expresses an action lega chide yosh tungyo res tini possession wangtang susu ki yimba tungyo res ani state nedang khandi chiliyo di tungyo res dike sumka khari ki tungyo la wara jina chik dona dila verb lagiyo reler the verb ki lega the action word chik puchi mare to dige sumka action possession state tangi jopa chik la percho shani shewa ro chim paina thangbo lega khandi tongor la origin action tongi di she works honestly megi lega khari chire thangbo pe chire le di works lega chewa tenswara nipa wangthang le di possession khandi tongi yore they have lots of money kunzola nguppe mangbo yore le du kunzo gaji yo ashtungi do possession tungi dwara chesang have le dinga jo kharicha so possession tungi gi chik sumpa netang state khandi tungi yore Tenzin is happy is le dige nganju gi khari tyon la state tyon ta to be verb changma gi state tungo ro netang khandi ro chili yo pale chyor wa ta thangi kon do shipani shi action tyon so verb chiki ani verb chiki possession tyon so verb chiki state netang tyon so ra the works have this dige chik dige langanjo khari lagi yor la warjina verb lagi yor sta tharing anjo shipta chini khandi ba chik chini taginda to verb le tinganjo gi yewa che warjina yewa che dang ni yore thangbo tinganjo khari chagi yor la warjina main verb le tinganjo phege na samna dang warjina chachik cho le de pena cha warjina delta single word in yo khari yor la warjina chik la na play chewa talk keja shewa walk komba chawa eat sawa drink chutungwa ra etc la sopa phrasal verb le ding anju ki pat khora jushi khaga do chadure verb nanglo la ding anju ki shamla thanda digi course ki last de wala thama de wala yore ra phrasal verb the idioms ni ga yorta okay get up ya langwa put on kyenwa take off piwa shut up khatsumba ra tang anju ki the main verb chaswa chajik cho the auxiliary verb le ding anju ki kharira auxiliary verb se du sambolang anju khari chagi yor shupaina helping verb chachik phewa lesh twara chachik rokpa chinge la de chagorda pene chashina anju thusum thidu sambo thirwa thangi delleswa is she is happy lady is am are was were has have had digeche ani modal verb khari lire can could shall should would dige mangbuji yorwa well la dige changma modal verb nan ligirwa dige changma langa jugi khari lagi yorla original verb nan thangbo ta origina ni nan dige yoris main verb the auxiliary verb dige cheshe ro chadi yorta tang jugi shamla thangmungela forms of verb taginda ta thanging jugi action word ki main verb khashi chidwara chajik cho jorwa chajik cho dingan jugi kharina yur chogi yorla waro jimbaina lenge jugi di ta yortarwa forms of verb chachiki ngol atayor dik khare chini jangwa chagor shupaina jela thusum kapsula an pe khyaw shurgurwa thangboni kore chachiki ngo dige shingi yo painarta ta thangbo dina chachiki ngo yurdang kha yorda rule thangbot nang khale lawrajina some verbs have the same form in all the forms chachiki ngo thangbo mangcheo jingan chu khadi pe yor shupaina simple present chachiki ngo ni pa simple past chachiki ngo sumpa past participle perfect tense yorwa dina pijore chachiki ngo shipati kharlana chachiki ngo thangbo gyapla ing gyabere ani chachiki ngo shipalir ta chachiki ngo shiche ta dige rule number thangbo nang kharla yorlana changma chikpa ris
chaziki ngo thangbo put nipa put sumba put thamadela ing gyago yosang putting shut 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 shutting cut 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 cutting ta put le de koran ki thunda mangbu joro put chik shawa put on na khwa ra shut la na go chawa cut la na ta tupa chewa la ro chadu ra host la waraji na ngju gi di host chaje mingche ni ga nan li ta mingche indu sambola chik ngju jomjom rojo pa ina di gi godi chinge ro de chadu ra ta thanda de ho ya odi chewa de le yang godi chewa le yang host chewa le ra di cha ani chaje gi ngo shipal le hosting dige ngju gi rule number thangbo di cha ta rule number ni pat nang khala go la ora jina chachi khashis khandior lana ngo ni pat sumba di chikpa yo reler chachi gi ngo thangbo se lapa chachi gi ngo ni ba kapsula set sumba kapsula yang set ta ni pa sumba ni chikpa chaswa an chachi gi ngo thama de la se gablo la ing gap ni saying le swara ni pa stand ya langwa chachi gi ngo ni pa stood sumba yang stood an thama de la stand chaziki ngo thangbo jablo la ing gapere ro che chang khari chare standing ing le swara to stress an tige ta nge mangbu du me derwa ngojugi ya lobchen ringbo yor tharingi derwa ta rule sumba de khari lagi yor la ore jina chamcham chaziki ngo ni pa de sumba chiorwa ti gyure che du de la khari thigo yor la ore jina ght thigo yores pena cha ore jina teach le ne yigilla parwa chaziki ngo thangbo kapsula teach re to chaziki ngo ni pa kapsula khari chado TAUGHT leswa sumbala yang chikpa chikyan lirta taught ani thama dikharre chaziki ngo thangbo jablula ing gabe right chaziki ngo thangbo dikharre tu teach ani ing gap chan teaching igilap simpa le de chaswara by nyopa ta GHT gap swara BOUGHT bought chaziki ngo sumba yang bought nyo chawa le de che ani buying ing gap regina chaziki ngo shiba de chadurwa tingo jogi rule sumba di che ta rule shipat nang kharla go yor lawar jina chamcham na jo chajik ni pata sumpati khandich durgure lawar jina ti chiku chi gerni jurgures thamadala ti go yoris penetration na nya wala sleep le garwa chajiki ngo thangbo di sleep cha ta chajiki ngo ni pata ta slept thamadala ti leswa sumbadale ya ta thamadala ti leswa chikpare to slept ani chajiki ngo shipati khandich chagre v1 plus ing cheta sleep ing sleeping deswara ta keep nyarwa nyar de yo pada nyar chawro jina kept sumbadiya thamadal ti leswa ani last kharre to keeping di anjo gi chaji ki ngo gyurtang gi rule shiba dicha ta thining anjo nga pati kharre lawra jina irregular noun de kharla na ko chiklata ni gyure ro mixe yo mar changma kha re susu di khandari gi chik inji lo ni shingyo ne re miki ke jabdu chambola thunan chini hagu yo pa ne re yang jangna re tene ro chire darwa thangbo ta chaziki ngo thangbo fall chawa chaziki ngo ni pa fell chaziki ngo sumba fallen ani chaziki ngo shiba falling break chawa ina broke chaziki ngo ni pa chaziki ngo sumba broken thamati breaking forget tembajewa chaziki ngo ni pa forgot chaziki ngo sumba forgotten chaziki ngo shipa forgetting leswara dusyoris dige nganzu gi chaziki ngo ran chaswa ta thangi dige chaziki ngo la du sambola chama khariga leso action word main verb ka chazik chorwa ta dige lega chingi gi chik choru tyongorwa ta auxiliary verb la dingan chu kharre shawara shina dinga lakni ko ndu shibana shi helping verb res chazik phewa yangna chazik ropa chinge le jiara disha deorta okay auxiliary verbs are also known as helping verbs dinala dwara they are used together with a main verb to give grammatical information and additional meaning to a sentence wa ta can see ni gi dus la warjina Tenzin is cooking Tenzin khala so de du leisure wa is tigi khare so legati khadu chidi yo pagi information manga rojite swara ngasuta is ledu sambola kharilare thatawagi theinza Tenzin is cooking ladi cooking rangi gane chikhala swede yo ba mase khala de khadu swede yo gi information manga jite du auxiliary verb dige thudu phuju cheyore lajorwa dicha ta example del cheksina my sister is kind nya sister khari yore la origin semba sangbu yores right my sister is cooking nya acha khala swede du
cooking khari re dinner ro ta dinang la chik thunang khari chor na khisi sentence chik nang lo la ro tangi nge Tenzin is cooking la to cooking la the meo cha Tenzin is a chef to la origina ta dinang la chachik cho the metu sambola helping verb de kora khari cha du kor la na main verb cha du yoris ta imba ne ni patina sentence te she is my sister is kind la du helping verb mix mare main verb mix mindu ara cheza helping verb kora khari cha la na main verb charis ta kissing anjo gi ro dinang sentence ni patel chiksa sina my sister is cooking ne acha khala so desha le ro thine ro chala du main verb do chezan di khari cha diore auxiliary verb helping verb rang cha diore diang khari tengor le na thuje tengor da dinang lo la khari thuje ten do present continuous tense khajana na dela ing is plus ing le dwara chezan tine ro chiores next ta nganju gi okay tige mixe kheo marwa ta dinang lo la nganju gi helping verb to do to have ra tang anju gi thangi is mr doswa ta do does did leniore ani has have had lenior da pensa shawrajina base verb thangbo anju gi chaji ngo thangbo di khar lana do does chaji gi ngo ni padi do does ki khar lana did chaji gi ngo sumba di khar sorry sumba martarwa di khala ore shiba di khar lana doing ani past participle ta ding anju gi chaziki ngo sumba nye de thuk du da ro ya ma chine chaziki ngo sumba de garre la na chaziki ngo thangbo chaziki ngo nipa chaziki ngo shipa chaziki ngo sumba dan chikpa chikya have yo paladi has have de chaziki ngo thangbo had chaziki ngo nipa ni sumba chikpa da ani chaziki ngo shipa having yo paladi tungyo ortarwa la so lenge tang anju ki Jama the modal verb cha de yure ding yon lenge lenge chola helping verb thangi nganju gi is am are ani has have dige khashes chile swara dige todang laginda right the present tense chikbu chireng present tense le shagi inda khachina nang anju gi past tense ti jela ya thusum nang du thum bola kho ye gi thudu ma ship thawa do share do shorwa ta thangbo is ti khadu phichu chikor la origina it he she ani mi chi gi ming imba ina dicha am di khadu ne I chikbu chile phichu chikor da r ti khadu phichu chikor na you we they subjective pronoun dige ganche ansu michi gi ming chiran chi gim baina phijo chi gorta is mr ki tyo khari tong re le jora re yi le de tong gorta has have the khari la origina ye tu le de cha gorta so ta has the khadu tigor la origina has the manju ki it he she dige ani michi ki ming imba ina dige kaplo la yo re la de la du la de la manju ki has the achi have the khari khari kaplo du la na I you we they ani mi mangbu do yo paina dige ki kaplo la ta chopa chik chik na la origina ni dine chik di chik lingin darwa ani di chik lingin da lingi so shimba sama chadorwa tangi tangbo de la du la orwa she is a dancer she is a dancer lana mo she thamni chigre is kitun swa yimbade ani I am a teacher ngai gige she is state ten swa ne dang ten swara art nang khare lege you are a nice girl chiram pomo yakpo chik dus le swara ta has have de garre ye le de tongor ro yana khola du le de chawor ro ta thangbong ngi ki Tenzin ne mi chi gi ming ti shaginda Tenzin has a nice bag Tenzin la bag yakpo chik dus have de nang khare thige ye lan la ro ta I have a black pen ngala pen napuchik yes ten swara dige helping verb auxiliary verb dige gilega thende roche tang anju gi verb shedu sambola thama concept charan chik thaire de khare chagi urshi paina modal verb ne lenge chola modal verb to pochine
Ra to zo mambo ka mago ethoni this chin show ra thangbo model bob thangbo di kharre la original hinge chugi. All right. Can le de kharre thupa le de ra to talk about general abilities or skill in the present thada wala hinge chu khari chidugu chidangi kecha digani la gorda penachana I can cook nga khala su thugi Tubgo, right? He can cook, she can cook. Diche. Yana to make general statements about what is possible or impossible. Right? Yana nganjugi di chungsigi re sigi mare legi chidangi lengejugi nganjugi assumption chigyo roji paina dinanglayam piju chigorda. Penachana it can be very hot in summer. Yarkalata pe chawa chagre lejorwa. Chogurwa. Chezang nganjugi can piju chigyoris. Sumba to ask for permission informal adita shushu shungde me yoro susu ropa nanghu yin yoro nangcha roji le keja thia ro yorwa ropa nanglo yin ba ina tangan jugi mixe shesa shira jeng maro chechang keja pege type roji yin yoro che ani nganjugi kharila chure yero chida le roji yorwa can I borrow your pencil yana can I borrow your pencil please ngachirangi pen di piju chena digir west le jorwa pencil shanyu de I need to request something and chik like chik keja chik request share do chik da phajo de la chik chero chida la yin ba ine ya odi yang khar nangcha do ji ga ne la do yo pa ina can piju che choris ding nangcha la ni khar chin la wor la na formal ta thosa da shungde in yo do ta shesa do shka ne la yin ba ina thudu nga ju ki kut piju chi gore che sang ye thanda can gap su dilla de yorta can you help me please chiranga kuch rokpa che to service Diche, ani to make offers. So ki shamba chik la chik te yoro che yimbaina yan to do can yorwa. Can I carry these bags for you? Ye charangi chedula kirangi bag dige to be dige kero che wa le jorwa. Diche, now good. Let's wara. Good dikarre tangbo dikarre landa tanging anju ki tata wala susu ki kare chedugi to do can tiswa. Ta karre nyema kare chedugi. Ra chidang nyama khari chidugu tinde ro yin pa ina ngajugi kut pheju chair da pena chashana I could paint beautifully as a kid nga chungdu bu yin backup to dila remo pe abu chishungi le joro ta chön dang ro joro pe abu dang shingi yus la du khare thanda dang shingi yo mare la gorta nyama chishi cheware jina ta nyama khari chidugu tu kut len pheju cheche ni pa jigwa jigyan re ro general statement chungsigi re mare la de la kut pheju cheurta it could be very hot in summer right can could ni ga kharila nei digor da yar kala pe chaw chasi si yore le jorwa diche ta de leswara to ask for permission to request something ra chik shesa gi ga ne hinge chugi chik rokpa chero che da la im bai nei ra yana chik bigu shue im bai na ngajugi kut pheju cheurta penasashna could you use your phone please shesa roji gan char tarangi charangi khaba de kuch this pheju chena digru ala yo roche ani request chiri sambo could you show me the way please charangi ngala lamga de tero chige bro tero nange le ro di roche ani to make suggestions suzuki phajo de la chik tinde chena digre tinde machina yagre la roji orwa samja tuen roji baina could we could go to the bar if you want किसी के रहते हुए ना तो आरकान थे जो रे लगे तो दुष्चा somebody कर ला original well modal verb somebody well ले दिंगा जो खाती पूछे चिगी रे तंगबुनिया लगा रे to express rapid decision लम्सा था जो चिये यो तो दिंगा जो कि well पूछे चिगी औरता which one लड़ता रा न्यूगुनी यो बच्चा चिश्ता खगी लड़ा I'll take this one लगे तो I will have the tuna sandwich la dora that's the sandwich ni yo bacha jish ani tuna sandwich sagi la du lamsa decision lendu have sorry will to express thoughts or belief about future maung pala khari chungsi re le chor wa thike cha share chidula I think they will remain friends forever yes bala khurani khari chegre chik chopo namyan chopo digre le tak to chopo digre le chor wa samgadus ani to make an offer promise or a threat chik zigwe in by ne thamja sha in by ne chik chero chego la in by ne to do ngan jo will piju chigures I will not disappoint you right ni kiran la lo pham machuko la yo ro chirwa digeche ani to talk about predictable behavior dida khogida thinde ranji chigre la joro khogida chopa thinde ranji tungire yaga chani sanga chani nya chani kharim baine thinde ke cha share ji kan ya will piju chigorda he will eat chocolate when he feels anxious khotis chingang chap do she du kho khari chigir la so chocolate sagre la joro to do ngon jo gi will piju checha ta
would khade pheji chigiyore would the original hengi chugi as a polite invitation or offer ta yara puji thone lengi so phajo de la ke ta yo ro ji ta yana chi chegwa la yo ro da chige la yo ro imbai no would you like to spend this evening together with me chirangi di chido kongmodi nyamdo khala sa ro ga la yo ro che ani to describe a prediction chik chung sig re la ro chiro di kot la share do it would be nice to be a little bit funnier ro this chik chop cha na ya ga yu gi re la chiro tinde ro che tang an jogi khare tu na chi or na not to sound impolite when disagreeing with someone kisi chiki kechal susuki mutun chigi me paina diang khareta chik choba sanyogo malani yara bothoni tam mutun chigi me lain paina would phejo perda I wouldn't put it like that ngai paina keja de thinde chin lapsa mare la chorwa tu de would phejo chigor terwa ta didan ditawe dinanglo la khashe chiore lengi chugi dige shipsa moral verb ka khende paina nge dinge la ngen don chik sonyu ye lengi suge phagila phena yan digir terwangi I got la link shagi an tharengi ngen don an tus chini shagi inda Lasa lingani tharengi ngen don diran chami tharengi ngen don lengi chola phentok po thokto ro chung yo ni rewa chigi ye ma phe la subscribe na ju na inject subscribe na ni perona Instagram thola follow nangi me pa ina dige ngi khaja re phagela follow na ro nang len shye an jima ngen dos na lengi sama kyar tu je gi rewa chigi ye tiba de lengi sama chapu chine shuro na manjing yem de inji jan shuro na